Ogeni mwananiria wetu mathithio tukwa monde ne Purity Richard ni mbere bururu ino ni mwe cia Nteto itokubanganiritie. Rais Korea bunge ya kurudha kamiti ya kuraitha matitama azimio orendi tango kiri abunge ma azimio cieberetwe. Ubunge ngoshine kuga gotinkethi konekana gatakatika Rais na Raila Odinga ori akari maririti ontoyo. Agwati mbaruma azimio meru kuandika barua ya matitama wakiri Raila makende kinyira Rais Ruto. Sinede nyambene kwa nira kumagaruka madhaguni mantombura. Nyuma ya rwaria Rais William Ruto rwa muthenya wa egoro akiuragia mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Thaa Raila Odinga gutigana na maandamano na kwethirwa akibakanya rwaria riu ntuko ya omonde Rais Ruto na arutite mwerekera kiri utongoria wa bunge inene kurutha na karugi gutigira kwina kamiti ya mwanya iria ikethirwa kiraithiria matitama Raila Odinga na njori ya bwe na buria matitama umamba kubingwa nawe mutongoria wa nditango cia mungino din ajina tesanirite magamba mamaria maruguriritwe kiri abunge mathandatu mamurengo uyu wa Azimio na nkenyagia gwikira wira ni wa kurekeria antungurukia magana mairi maria magwatirwe nyuma ya maandamano ngwataniro ino ya Azimio. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. Na mutongeria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ikabubini na ndetero wakurukia kiumia kingi kimwe nontugarwe bunge nene ninyagarwe bunge Senate kagite nega kashirutha nikethero cicokera kuma kiumia kitwitite eitha mwabu nguge kuna kamiti ya kwarima batajira kwenda kuthoja kingwa ni ambiririe ararukirwa ntukwe narua Rais William Samoei Ruto atirimana watongere wa bunge sho ijiri na aberekithiria bethero beithia na mpuko shwa marito ja bunge baraba kethero bakia kiama bakamiteje kithia kiu kingi utongere wa ngwataniro ya Azimio kiri bunge ninya bunge Senate iberi kuthero betirimana ntukwe rojo araba shwa marietwa na bajo na bethero beithia kiri mocho mojo PG ntukwe aramisio kimeke kamiti jento yo komunio ikethiri na rungamiri ba bunge kumanteresho ijire isho kethiri na secretariat ni nyankoro kinjuro kana expert kumaome wone ondwa na bunge sho ijire cia shokerwa hoje kwendekithiria kana na gichonko motion ikethiri retwa kenda kurungika mabango jo gushwa commissioners ba Weru banki ya IBC. We want our election to have meaning, that how Kenyans vote is actually what is eventually announced by the Electoral Commission. We have also said that we do not want to see the 4 commissioners who had said no to be sacrificed. We want those commissioners to be reinstated so that we can be able to move in as a country in one and a united way. Nteto ewite ko motorere amwa kuruguro kwa seva ni moja Nteto idhaniro Odinga kwethirwa kenda ni kethirwa ikerirwa ikamiti ya PPG. At time like this we should go back to subsidies which are being applied by the former regime so that the cost of living can come down to the majority of our people. So that is not compromisable. It is one of our irreducible minimum. Tayari naku jamoja mendekithiri Odinga ijambiri ya kuthira chira matunda are kesi magana jairi jantu baraba gwatira kaitene kama maandamano ni nyabunge batandatu shido shigito kotini ntukwe narua imwere kithirio magamba janthigurone Kenya TPP no dinaji okoriro naku ojo no kamite BBI retongeretu mukoro haje ni Nyamatin Mwangi yambiririe na kombekana nande ngwataniro njeru katikati Odinga na Rais Ruto ikethiro ikionekana okurukira kamiteje. As a believer in the rule of law and as a believer in running an accountable government,
our position is that we should never be in the position that this country was put by the handshake, where there is no distinction between government and the opposition. Our position is that we want to engage our brothers and sisters on the other side on issues that are important to the people of Kenya, them as an opposition, us as a government. Nke reporter Socio-political TV kumaja kingine kile mshumoja Nairobi mbita Boniface Mongera. Ndetoni oino akarimadhara kanithini marutite moni mao nkorani mamu makionekanaga magikenagira onto oyo na kuga onebu Kenya ithiritwe ikienda ngwataniro ithirwe iriboni kenda Kenya ithirwe kithie na mbere kuri na mangi na mo maria makori Raila Odinga atikariganirwe ni Kenya nonturire ngima kugwatanira na Uhuru Kenyatta mwananchi leo watigirwe mbeboni. Samuel Gaishima na usanetie maoni nkorani na atutumira. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ntumiri ya igoro ya Rais William Ruto na ya mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ya guchwa ngwataniro ya mukiritwe na kariba kaunti ya Thaa na njira mwanya mwanya. Baingi ba akari ibaraba kuga ati ngwataniro eno ni ya kiguni bakiugaga igatethia kuthiria ugwa ya burabura turaga na Kenya bwanthiguru kantiga nuntu bwa maandamano. Ruto na uthiro ntu bwaga muno nuntu Kenya twakenire muno nuntu ene gutiendwa gutima ntu maandamano antu ndakainu ciri iciarie cieguyane na mantu makena thina mbere bwaga muno. Speech yenu ndembega na tamu Kenya ningumitikira nuntu tutikwenda kuona antu makingaria barabarani makithukagia into na mange magikushaga na biashara igebingagwa. Mutongoria wa bururi ugu aroni eno ega magwate mari na mutheo magwatanire ni magwatanire athirie thina nuntu nwe thina wa Kenya. Maandamano makathira ni better for every Kenyan. Antu matekurugura biashara kuri Nairobi ona guku ni antu no magukira riu makaraniria magwatanire yani Kenya thie na mbere. Mwana ugu kuri na baraba kuga gutire na ubatu bwa ngwataniro no buru gutero waria ngwetekania na runo ntore mwananchi wa kawaida na achagua mundu ka mutongoria riu Nteto inuti enge akuga inuniti ya gwitethia kiwe atigetikiririe kiria anengeretwo ne Ngai atongoria nakio gituika gya kuiwa ne arie na muntu wetagwa Raila na njire ya ugi. Baingi babaraba kuwata mbaru rwaria ruru bari uria rwegwa ruriro kwindamiria mu Kenya ngarama ya muturire. Raila akaria president of the people akia kuwatana na thirikari atutiaome na ntuna tuthetera na tuthetera na kuthetera uchumi bwetu bwiname aitana araki kurumwa kintu kana ona share sethera nuenkara ithetera ni maliririe mwananchi maisha buria makuthie nthi na buria Kenya yonde ikuigwa ina thayu makiaria maria mauntu matuyu matikaria mauntu make mona guthirikari ni menda malaria issues wa inuira ina opposition muno ngarama ya maisha iguruke gutuke into itena goro wina goro bariuga batikwenda gukarata kagita kararaira bawatanire na Rais Uhuru Kenyatta kagita karaba kuga Raila akirire atiga kuweta mabeti ya mathirikari mu Kenya atigwa akinyirika bonene magukethania na Uhuru twacokire twethira twi mitharani baba thukaga leo Raila atikiraga na thaa ino kumale magwatanire na Uhuru makirire ki thirikari gutwe untu wanekarika anakurudwa athekana ati ana muntu akue atikende mekarabo Uhuru aratwolo mire botu tugura 230 bakugwatana na Raila na Raila ari na nja mutuko gwicaga marathurite maruthite kumagekera ntumburuka cia maguta cia mitu na cia into isiengi tio tunana inji tutamenya bukuragenda kambere Raila aribo nugutu ninkengere ya Kenya riagamba itume yabo mantu makuthie. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mubunge wa Central nawe tawe kirimangushine na augete nkijagewe atikutena weregiro oribo wankethi katagati ka Rais William Ruto na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja tawe Raila Odinga nkuruki nongerete na kuga kondekithia ugaruruku wa katiba kirimo ntumege kioto kia omuntu kurutha ciungano cia maandamano mathiri akiugaga maruthwa ni masinsi tie mutugikare hataririe.
igoro nyuma ya mutongiri wa mugongo Daktari William Ruto gwita mutongiri wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga wikandi maandamano jara jethiritwo jakithithika ukanyumene kirintu kia Jumatatu na Aramisi bethire bakiaraniria na Raila wamwe na kiama bawe bethira bakiare nyuma ya gitarikai na kuria gwati mbaru bao kurungika maandamano na ndiakeria mubunge wa Central Imenti Kirima Ngushine na ugite rwerero ni rwega ni untu mongojo wa Kenya ni jo munene nkuru kiendekithera mtu kiumbe. Kenya is our country na tutitayari kumbani Kenya nontu wala tuletirite, that is promoting anarchy. You know, when you promote anarchy, at the end of the day you try to arrest it, and sometimes it's next to impossible. Kiruterura wa Azimio nditongere twirira na ruteruru tuliro tongere tweni William Ruto no mwanga tumenye ndiguru yetu tugeyomirekeria tomba kugeya kumichokaniria kairi kalema kwa una ndiro aliero leiro rwega atwara ndio tulerewe ukeza kuna by partisan talk tutrimane parliament tutege rules and regulations illegal form na part of the constitution illegal form IEBC tuone what we can do to accommodate each other. So that's the intention. Kuruki kirekirima na ugite kumane na maandamano jaja thithikite ukanyumene ni jatigite asara nene kiri mongojo na ndekiuga watho bura burekire gatiba ya mwaka jwa 2010 bwegi maandamano bobati gutegerwa kairi akiuga ndira gatiba yathithitwo mwankene jo negitare ni mwanya muno na ndikinye kethira gatiba yetu 2010 ne thithirwe na ndini ete overtaken by event. Nonto one thing, gatiba it is very static, it is dynamic. Dynamic is that it is supposed to be changing with the time. Labda baadhi ya gatiba baadhi ya madhawano yao baadhi ya omba kuthithia maandamano ugatwika gutena hooliganism. But kulingana na ula ukaina ndinde ne Kenya. Many youths are not employed. Bethire school na bagatwika batena ngugi. Bachoka betha batena ngugi watu Kenya chiali baba tekomba support. Kwa ukinya kula kungwa watu ikabate komba kula kwa unaandira ukeza kwena maandamano bate advantage section 1 section that 7 ya constitution that section here tugagane gwitikiria picketing demonstrations gathering and so on ni will be reviewed looked upon properly nontonandi irekere tule kali it is open for abuse nontonandi ikaliula ne kuleta anto batirimane ndi batirimana bakethira bena vurugu na Kenya antu bakaumizana na nyande guruga choka nyuma na muthiene na ugite Ruto gwita Raila baraniria tikukugane shonke thika na gwetetura thirikari-ini kirima kenyeria bota kiama bayundie kana murengo jwa Kenya Kwanza igita ria siasa ni baere mwingi wirane atu wona bajuke wathani gutinke thika kira Raila batikuthithia ni gutonya obisi na rutere rwegani na thirikari gutukwithira gutino opposition na uketha gutino opposition democracy utithire leo lakini katuga atiri to respectane ki democracy. I listen to your views, you listen to mine, we differ on opinion but still we go together. The handshake leo we have no intention of having an handshake and it will not be there. Quote me from today, I'm telling you the truth, there will be no handshake. Kira kireo katukaranire twathikanira tukathikira opinion yetu tarura Raila na wakathikira rwetu twakamwitwa consensus na matters jara ya kuenda especially the life we go to is very expensive ora tuomba gutega na tukorania tukaona ora life yomba gutwika it's a little bit cheap kidi mwananchi wa kawaida mwananchi atige kuumia muno kana atige kurara huu ni mpomba ikubwira lakini the idea of handshake is not there. Magishigo mbunge kia Central Imenti nke reportera Tito Weru rea kwa rieto ni mutugi kare. Mugwati mbaru ori nkuma muno wa ngwataniro ya Azimio la Umoja twema ikumakarina na njuri ya weni mabotete kwithirwa makene nkanira mendekithie mwanya marama kwenda makinyira Raila Odinga nikenda kethirwa gukethwa kwina rwaria gatagati ka Raila Odinga na Rais William Ruto methirwe makimunenkera kana mathirwe magikinyira Rais Ruto ni bari yankuru kimakuga ni mathiritwe magituma nimegerete gutuma mukaririgiti wa ngwataniro ya abunge Mamiru Daktari John Mutu
matunga ende igeria riao riaringa ebiga mariuga mendekithia mamao methira magakinyira Rais Ruto magatetheria mumiru banene. Musiasa Mike Makarena amana mutongero kia makeudia mdene kaunti Meru no Jack Mnoru batongeretia tongire bangi bazimyo ndene kaunti Meru ni bachumiritie na kuthoba kigwata mbaru ugoba mutongero mugongo Dr. William Samoei Ruto amana iro Odinga kwithira tribetekanite betho bena rwaria rotigira kwino thiri ndene Kenya kitumi kinyakera iro Odinga kwithira kiuga maandamano na tithwa ja leo ende no Ruto no ena aronere thirikari eterete no president ona ekawa nende iba kwaria Raila na gera to kwenda te mbunge itotomera mutunga bare akuthigirira mutunga thai tote kwenda mbunge turenda Raisi na Raila kote bauba baile bathiria bera antu boto kuwa o bato twachoka straight ine tukawainda ndene Kenya tukia kuthiata history ya Kenya without protest utema antu yomba kubwa kinya tukambiria kumaira tuambiria kwa ta independence kitha ate antu bamkumire mwitho na bathithia protest na beta ba mau tutekiomba kuona uhuru na kitha ate protest ya thithirwo tutekiomba kuona nya new constitution na kitha ate ke protest ya thithirwo tutekiomba kuona nya multipartyism ndene Kenya onto bau tutoeta kuona language ira thirikari yetu ya Kenya isi kuthikiria ni protest ni maandamano na nebu onto twandamana na oboto kuona baweta ate bakuthikiria kira kenge batu tukwira Raimu ndamwira ntukwengera kabanga anto bena maandamano ya thiri abange thakatia kwela maiya ininka muruta nabo maiya yelawa no thimenti batoro guthura no chetha oni nyetege no nkirombea no ntowe bira waya na imotu na mbeca no bu bagwita rwandiro rugita na mbere no mwanga mantu nya mumurije ja leo nende ndirira mero batora ila na rawire toro amya maandamano lakini nato toera Raila thina cietu ile ira tumato mwatia ukuma maandamano ne Raila na ciekire au munona beto baraba buterwo theri onto nende ituko expect group era atarwa ya rutererwa rweto rwasmio na range atarwa rutererwa thirikari bakaranthe matakwa yetu ya yo nte tutwira tubanenkerete kenda bayathikiria na batuthithiria yo eza Mount Kenya itwewe respect yetu ira tu deserve so iromba ria kone ati na wirigiro bwetu ne ati rwaria ruru kwarirwa i Raisi Ruto na Raila rugatiara matunda twina high hopes rugatiara matunda mega amna bubu bagwiterwa rukarwa rukarirwa iguru aki ruramanyati kithirikari cha matura nikenda gutigira kwina witi na mbere bwega muso yabetete kwaria twenda yana manyake counties mwanga ke ward level tomba kuthiria corruption tomba kuthiria manto ayo ndetha ya tutatisa onto bu tato kwenda kithire te Raila ke to kwenda to ariri to kwenda nya batu twetha turi involved on county level na to ya kwa involved even on ward level bara bakara sia to trickle down kenda tomba kuria na amani nkiripotra Uru TV bitamuthuri murioki Mukarigiti wa ngwataniro ya makanitha tawe Timothy Ndambuki na coketie nkatho muno kiri mutongoria wa nthi ino tawe Rais William Ruto na kinyagia mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nontu agwitikiria thiri na kuga mekare nthini kenda kwarairia mathina maria makureta mbathukano nthi ino ya Kenya ntuko igoro Rais Ruto na kwithirwa akiuri Raila Odinga arekane na maandamano nikenda mabota gwikara nthi na kwarairia mauntu mama nikenda kureta thiri nthi ino ya Kenya. Kulingana na mukarigiti wa kiama yikineta NCCK Archbishop Timothy Ndambuki ati bota athenjiri ba Murungu bethirite bakirombagira ngwataniro katika Rais wa Nthiguru William Samoei Ruto na mutongeri wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Odinga. Shukuru Mungu kwa sababu ya maombi yale wa Kristo wote tulikuwa tunaomba na ule wasia wote wa Kristo walikuwa wanatoa kwa wanasiasa wetu. Nkatho cia mbere kiri Rais William Ruto. Kwanza kumshukuru President William Samoei Ruto kwa sababu ya kusikiliza sauti ya wengi na kuchukua uamuzi wake wa msara kama kiongozi ili kusemezana na Raila. Na akatoa ujumbe wake na mwelekeo
na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Jingi kiri mutongero wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni kiongozi wa Azimio kwa sababu ya kusikiliza pia ujumbe wa rais, na akafungua milango ampe nafasi ili yale aliyosema aweze kuongea naye pamoja na watu wake na wabuni mbinu ambayo inaweza kuleta umoja na uwiano na uelewano katika taifa ili taifa letu liweze kusonga mbele. Mbito wa Bishop kira jumbe kana mbutwire okegwa ire kire mustari wa ngwataniro ino. Wale ambao watauzishwa wawe wajumbe wa kila upande, wakipeleka kama ni kupitia parliament, wasiangalie milengo yao, waangalie Kenya, kwa sababu wao wote wawe wako opposition, wao wako kwa serikali, wao wanatuongoza sisi zote ni raia wa Kenya wanaohitaji uongozi mwema. Muthia Bishop na theretie wati gwetigiria baire ya babaga na thirikari na waya kuigwa ngwataniro ni guswigwa. Mambo ya nusu mkate siungi mkono, kwa sababu wakati ule mwingine nusu mkate ilimaliza opposition na tulikaa bila opposition, na ndio sababu mambo mengine sasa makosa yanaonekana kwa sababu yangerekebishwa wakati ule, lakini kwa sasa yaliachiliwa kwa sababu serikali na opposition walikuwa kitu kimoja, ni kama pati moja inafanya kazi. Nkiripotera Weru TV kuma muciini munene wa Nairobi, Peter wa Paul Gwakabithe. Hata ukikanyaga kono kabanini utikadhino ako. Anapaka ni wapi? Oko Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwenywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro nai. Lisha? Orai. Ndabu. Kunda karia ka. Kinya bano kwenda? Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria ne lisha. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bondo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no ore runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Poshmark Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekano jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Poshmark Meru College nitokugwa togeni kirojukania bwa mwaka jwangirije 2023 bure bwetete nambere nitoejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School
School of Civil Works mantujia waki na ubundi nitujukagia rito baria batikinyetie grade cia kutonya university nitwejenaga courses cia computer gutemarei kiria rito ba diploma na gichunjio kia 80 kia mathomo jietu ni jautea na ubundi kana practical. Posh Macmeru College nitujwaga irarito beto internship turi na nyomba cia kurara na marei jetu ni jakuguna mukoji waku ni ukumenya manto nkoroki no utoriongero bichine chieto kana utoringire thimu iji 0719 244 244 kana 0718 081 317. Posh Macmeru College, skills in marketable courses. Hii Easter burudika na Star Time. Recharge your monthly subscription and get upgraded to the next high bouquet to enjoy more exciting entertainment for the entire family. Cartoons overload for kids, documentaries, sports, the best of African cinema, intriguing dramas, and local content. Wakati wa revenge umefika. Plus action-packed movies for the whole family. Burudika na Star Times. Recharge your subscription today to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings and get upgraded to the next high bouquet for lots of laugh out loud moments with the family. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite shows on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingira thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Na gikeno kiri kingenyo kira kionthe okuruma riro gutumira mutujwa Elliot kiribya kurabya kubyonthe bya gukanda. Utamu ni unga wa Elliot's. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Orenge inkogwate ogeni tukithina mbere ntitoni cietu sino ide ya nyambene niyo yarua kwanira kuma utongoria ni wa Bishop Joseph Ntombura ukurukira Bishop wao ni manirete kugwata mbaru kamiti iria inenkeretwo bwira bakuthamia utongoria kumakire Ntombura gukurukira ithurano injeru bamuna ogoni mauretie amemba makanitha ino ya Methodist matigetekerie kugaukanwa nemba thukano ino ikuonekana tha ino Nicholas Chabari gataririe nte kumenya mite atia lakini kinyabwe no bunjanji bokamenya bwa mite atia no ntunyabwe buronere tote kwaria manto ya presenting Bishop Joseph Ntombura ni onto kinyaba bwi bokumenya Bishop Ntombura na umire ofisi na kwina bange baikuo kwina baraba yukirie kanisa na rira bayukirie kanisa batu turiwa atire uroka ura mami noe baba
nonto makira athaina oragurite kanisa ya MCK ni atongeria abatene kana presiding bishops ibatene baraba kamiteni iretongoretie manto megie guchencha utongeria ba kanisa ino ende seinondi ya nyambene ni jititie na kaju kamwe ate bakathi na mbena kubateja na kubathingatira na kinya kubathikira sinondi yetu ya nyambene ikarita ngugi na team ira mandate kana inenkeri kanya ka nikende watithania kanisa nikenda ibangania kanisa na nikenda ireta kuora na utongeria burabu itikirika ndene ya kanisa yetu itukumenya kwina team wirio lakini itukwenda kuwa presenting bishop former presenting bishop baraba nenkeri kanya ka nikenda batutongeria batwe sinondi ya nyambene tukawatanira na buraba atwira kirira kiraba atwa nikenda tumba ochokia kanisa ye areba tikwithirwa iri na nikenda kinyangu engai etana mbere urakwagirite bakinenkanira ripoti eno utugo obwa gukira emunthi batongoretwe ne Bishop Alice Imutuma baugite muno nkuruki isinondi eno kaithiro ajena akinya amaromba ntuite kuraja nikenda batinambe na kurombera akanisa eno ya MCK wamwe na kuga ate bakathingatira magodho monthe mamakanenkaniro ne kamitire gwatirite utongere bwa kanisa eno thaino ni ontu kutena conference thaio buraka conference ikaraanthi ka itamantu batu twe tayari kurita ngwe na mwelekeo yura yukanenkanirwa ni standing committee ya conference yara yonthe bakawatanira bacemania bawatanira batu a mwelekeo sinondine yeyetu tukaitania na mantu jau na tukawatanira twi gintu kimwe nikenda kanisa yithirwa ni kurita ngwira ibati kurita utumiria ruteto rwa mwathani wetu Yesu Kristo tukuwatanira tukaseti ntuko ite kuraja ire kethirwa ina synod prayers nikenda turombera kinya process ire kuendelea nikenda kethirwa ire process ira ikuwiria mwathani nere katuretera utongeria bura bukareta kanisa ye amwe twinde tuwatanire twi kintu kimwe nikenda kinya itharimo bya mwathani bikethirwa bire amwe na bautwi Komegimbe North Betan Class Chabare nyuma ya Bishop makarasa gutongoria amemba makanitha ya Methodist mwankambushi munene wa Nairobi kire ikaro inene cia kanitha ino ya Methodist na kwithira makianira makweberia Joseph Ntombura ikaro ni inukana giteni riu Ntombura na macokeretie Ntombura na ugite kijegia uturo wawe uri watini ntukuri antu makwithira makimu makania kire mitandao na kinyagia uturo wawe uri watini nonto kinyagia kuri ngari ate kumenya ciethiritwe ikimurumira akiugaga Bishop Mama tene nimo makureta thina ino yonthe ithiritwe iri kanithani ino keria na Ero TV mwako mwegorogoro bibi Joseph Ntombura ntomoine na atumanitene ukumenyekane bobwega bando no Bishop munene wa kanisa cha Methodist mwankare akanyaka wakethero ikinyira muthia mwaka jotore ya kangoenda amemba betu bonde bamenya mwankani au no uni presiding bishop wa kanisa yetu nontu nini nduri ni conference yetu na conference niyo ya Thaa kanisa ya Methodist na mitaratara yetu iri in place until mwankarira bukamenyethua mantu yange na bumenyere sana toya mantu ya kuiranirwa yaku kana ya sitaki yau yonthe timitaratara ya Methodist kiendelea kwaramia roaria bibi Ntombura na ugitetikire kinyani ni kwithira gitwa bizina njira ibo na matharau na no mwanka umabwithira bwithingatirwa na bwithira bwimenyekana batwi turiona barabara ndene ya ofisi yetu ni amba nontu officially conference yetu kana annual conference mujamani yetu ya conference niyo yuithaira yuri supreme authority ya kanisa yetu ya Methodist pere tujwe truth mandu yara yewu yonde yorongo ndenda kinyabo bethira bare a Kristo be yabambira mandu ya towire ya ibwo ya kariu no onto kinyani ndi muntu oni ndi the wana ndi mukuru wa mwekuru na ndina ana baba inge kinya spiritually batiumba kuita barumana just like that na turi kumenya umani aburi na nonto bogito mikeu naende ariwa kumantu kwa rojo akethire chokero bisine na irigire kumakire koti kana na gichongo koto ondas turienda udumira koti chietu
nikenda tuona umabura kana justice ira chibwirite kwa yano ithikari yetu no ntutuke yaginya utia kanisa ya Methodist nio ikiathawa ni antu bathithitie ku number 1 bagethira bathithitie meia mbere ya mwene nyamurungu aginya yawitwe mantu yorongo bunde ya kwit presiding bishop agaitwa mwamba agaitwa ndendo bwira uni kumarira ndeire kanisa ya Methodist intuire kuria marandu ndi muono kuntenda kuthithio ntubu bunde bura bumbikia kuwetanirwa na meia na ngire ya marandu ituchiumitie sana utimbecha twithara twina cio indi ituchiumitie na tukomba kuria marandu ya maingi ya kathira na rimwe tutumaira kinya mbeca cietu twingwa tondu bu antu ibamenyere muno rira bakwirwo mantu basikirina na bara bakwita namba itubwirite kuimenyera sana nontu akristo babega babwirite kubwithia kintu kira kitawa truth and reconciliation. Kuma ntuku Jumatano mwankira thai turi nande obisini chikanche Methodist ichithito chikiongerwa ukario bobwega rakinyankubuli nalo kwinyigisha mirango chithito chichinchanwa arendene kamite sita kiri tongeretu pibi bakoro endrete no bangania pomanto jithurano tondu bu riro kuona antu batongeretie kanisa by former presiding bishops bakenda kutetheria antu betu kuriana na mawatho ya kanisa ya Methodist bati ubatethia ini no kaba ubata na bati ubatongeria bakaramiturire miega barendo baritana mantu yara yatuma kanisa yetu ithira na ingwite kiara tuginyite nditia tukagarura mantu yara yathikite twaya chokio back kanisa yetu itikorwa the same again. Ntuku Jumatano nyo irani mbere yauke kamite sita kiniri kudritri maraja Nairobi na kiama bradhuli kumakiresino ndi mwanya kenda bambire mutaratara chochwa pibi Weru hamnaku pibi Ntombura na ugite pubutekarika batu ni antu bakudhuranira njira bangi kenda beja nandi kuyuki otongeria na bendelea na kubwaka kanisa ibaije bwama kanisa yetu ya thawani annual conference na uni indari na conference niyo yandurite na niyo yambongerere miaka iri na teni wa mbere kuongerwa miaka itwari na presiding bishop ungi ongererwe the whole term ya miaka 4 tondu bu utimantu tuthithiti ya Meru imantu ya thithika na kinyabo babwirite kwithira bakiathika ira watho bwa annual conference bagethira bati kwathana na annual conference then boka bakuchionania bari above annual conference na kanisa etimea kwathwa ni antu bari iguru ria sharia. Nke reporter Ntoshauru TV weekend kumaja kengina ngine kinege mshumajo Nairobi mbita Boniface Mongera. Tuko ya igoro gavana wa kaunti ya Meru Thaa Kawira Mwangaza naratongoririe mambura mamwanya magutariria mu Meru buria urutibira bwawe ukinyite kuma kuyokia obisi ya gavana athingatene na mabisha mathirikari ya wene kiretera tiri ni maminista na kinyagia abisha anene akimauragia ciuria iria mu Meru ankienda acokerwa imwe cia ciuria ino ni utumiri wa mbia kana mbeca kirendwangi mwanya na kinyagia mathabu mathirikari muno kiri woshania wa ugoti. Utuku wa gukira muthenya wa umuthi gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza naraina gikaro gia gwikira ratirini abisa mawe ni kenda matariria wira uria marutirite Ameru ibinda ria meri 6 kuma makuthungira wira. Gavana ni mama onto gavana Kawira Mwangaza ni mama na gavana ni mama aina mibango minge kuhakikisha manto jonda jaja ukarika kana maendeleo jaja ukarika ndene ya barabara jakathithwa ikoleka kote mwana wakeu no mugongo ki gavana Kawira Mwangaza kire wondi chionde chia county ya Meru abangete maendeleo jathithwe janganene kire mibango ira ekirete mwaka jojo o wondi ndene ya Meru county kire barabara chia flagship kana ke barabara chia gavana nekirete kilomita 5
kiri wondi yonthe ndene ya Meru County. Ikiretera tirini masisi na chief officers mawe ni kenda ona mauga mibango iria mabangirite Ameru na mitaratara iria menayo. Ukeja otegera ichuko bionthe bia bunge kenda itumbete kuthithira twithithia on average utegete wondi chionthe kilomita 4 na mita magana jana kana 4.4 kilometers. Kwa gavana kulingana na ora twirite kilomita 5 wondi twatiritie kanini lakini no ntobwa kwithira bwa condition cia barabara ora ikari umwe kwa umwe akiariria bande iria arungamirite twakathiria kuntu kwetu kutu ina kuo ya Meru National Park utukwariria yena big 5 barabeta wa batano banene wanyama tabo njou kuina nkare ne uma ni kweli nkare is among big 5 kuina nkare njou mbogo mpuria na ngatunyi simba. Those are the big 5 na Meru National Park eto ye nasio na tiba bainge be nasio twamberio kathiria intobito inavyo. Gavana Kawira Mwangaza na ugite gutimbia cia Mumeru igekirwo mubukoni nontu gukethagirwa na Weru kirimbia ire itengeretwe murandi muna itotigera guti barabara era ewa 5 million icoka yakwa na 3 million tutigera guti barabara era ewa 2 million icamukwa na 300,000 turenda mwana inci amenya barabara ekwawe imbesa ingana kenda kinyawe aritho nontu Meru yetu twinthe na tugakaria Meru twinthe na raundi itugwatanirite na MCS betu twahuga ngugi cietu itecamukua igaitwa bwega na twinthe turi ritho MCA bage play oversight role kinya oni ndi governor nontu mbiki aja ni mwana inci nkethirwa nkaritie ojore MCA akaritie nirayukirie mabisa mamankurukia mathandatu gutariria na nteguringa nte wende muritimweka chiumia mwathani antethera chi. Asanteni sana. Ngwataniro ya utiawa irimi anthini ya Kenya nonenkerete mukana kiria Kenya iguru ria nyama cia ntigiri kana mpunda iri kurikana ni ikuthinjwo na nkenyagia kwendwa Antoni Maurua matikagure nyama kuntukura matikumenya kana nkenyagia kire muntu uria matikumenya kuria arutaga ndithie ciawe na nkuruki methagire makigura nyama iria cina muori wa ndagitari kuonania nyama ino ni ndime. Kuri na uvotekekanu wa andu ni marenderwa nyama cia mbunda matekumenya. Ino ni kuringana na mungano wa kurwira ivoto cia mbunda niguo Kendat na uria umenyete ati kuri na mbunda iraewa na kuthinjirwa ithakari na vuvali ucio ikarikiriria thani ire cia andu. Today we have been experiencing some people slaughtering donkeys in the bush and selling the meat to unsuspecting customers, and also the skins are also being sold somewhere else. We have donkeys that have been transported from Kitui, others have been transported from Bomet, and all those donkeys are being brought to Kiambu County, a place called Deya. And this is where those criminals are actually slaughtering the donkeys, and selling the meat is actually being sold to people who do not know that they are consuming donkey meat. Guku ruvonge ruru rwa Kendat rukiuragia ruvonge rwa ugitiri gukorwa metho makiria ni gukugwata ekina yaya. That because of the numbers that are being slaughtered, this meat might be going quite far from the place where it is being slaughtered. It couldn't even be reaching to towns that are within a radius of 100 kilometers within the eastern Kenya from Kiambu. We have been working very closely with the authorities, and we have talked to the government authorities, those who are concerned with public health, those who are concerned with the slaughtering of animals, to just know that this is happening, and for them to stop people who are slaughtering donkeys and selling the meat to other people.
ekari a kaunti ngurani nao magitaragwo gukorwa mari metho makiria kuona kuria nyama itari nthime no gutambie mirimo ngurani. Antoni bakuria nyama ite inspected ni inspector na Antoni barwarite muno tanaria embu Antoni barwarite anthrax kogu Antoni babatie kwetho very vigilant na nyama iria bakuria na ukona ntigiri nkamate nyingi amwe kana igikirwa lori-ini ni ubatie kuringa namba ya thimu ya polisi kana ya sibo ukamwala tukamwira kwebu wona na utekona taka ogu kwewega ni untu ntigiri terethagwa nyingi amwe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Hau nibo tukurekeria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega no ntokona kanya kurumira nteto cietu inkwendere utuku umwega. Bitagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu mathithi utuku muthi Purity Richard.